pawon mauke sebab awatai mate sapu tantaba kupu ada harta rumangan pawon mauke sebab awatai mate sapu tantaba bila tak ingat kisah awatai mate sapu halele tak beria bila tak ingat kisah awatai mate sapu halele tak beria kupu adalah harta rumangan pawon mauke sebab awatai mate sapu tantaba kupu adalah harta rumangan pawon mauke sebab awatai mate sapu tantaba masalah dunia mangat berdaya bantai mutinde masih prai sutra masalah dunia mangat berdaya bantai mutinde sutra otro lam uru paya batae tano ke binte bumbong kerena otro lam uru paya batae tano ke binte bumbong kerena bila tak ingat kisah awatai mate sapu halele tak beria bila tak ingat kisah awatai mate sapu halele tak beria kupu adalah harta rumangan pawon mauke sebab awatai mate sapu tantaba kupu adalah harta rumangan pawon mauke sebab awatai mate sapu tantaba makanan mangan halena pisan dan lena sayang rumah uke makanan mangan dan lena pisan dan lena sayang rumah uke yang nanu harap bawa relakan doa-doa buat Tuhan berkhusyuk hati yang nanu harap bawa relakan doa-doa buat Tuhan berkhusyuk hati bila
bila tak ingat ke kisah wawatai mati Mesapu hadele tanah kerja bila tak ingat ke kisah wawatai mati Mesapu hadele tanah kerja sebab Allah mati sahur yang dapat tiga kuburan tanda herakan hubungan gatre langsung tiga tapi hubungan mantong sedang ke betan mata pandang tapi hubungan mantong sedang ke bila ingat kisah wawatai mati Mesapu hadele tanah kerja bila tak ingat ke kisah wawatai mati Mesapu hadele tanah kerja sebab wawatai mati sapu dan kabar kupu ada lerada rumah pawon mengukir sebab